yo mensem bani thui ke bri jonga ru ba ha ke swing ala yo ban saki ya ke jing I jong pai ba na ga menta jong sar brol bat kun churu na menta jong sar medba namar ngi ngai scam kumbangi te ba ke ke district batmai but mde tang ban masen yo ke district ngin do ye kini kinong mikma jungi namar commission but commission jong kini kinong mikma jungi hapo jong kini district ngangi skim sibon ki jikwa joki ban le ya ke ek babha na banta jong pai ba ngi de tang ki postman lene delivery man ki ba ni hable wanra ya ke ek budan kam supi ki pai ba hande ya kata ban long delivery man dan kam ya ko vote jong pi dan kam ko support jong pi bingin poi cha ka thong ki job ngam du jingkerman ba kini ki armut ki ramba jong ki poi hang thong ki job how news name arajar arpalai ya kita na kerpa de pi borok ki pai ba namar nga I ngayo sneo constituency la joro ki don bu kno o ma kermen ju pick up ki phone calls jongi o ma kermen o shibon ki jingkno hande ka ba stom tame nta yenga yela ding amat ka de ka phone calls yo le se me phiru na pring jong pi bun bo phone ye sir hang ni don da ki 1000 ngot 6000 phone ye we kan lo ka be ba ban receive ne ban answer ki calls jong pi ye sir men baru ngathrai ka de ka ju hande ngala I ila persangkat bala ban ateni ki calls ne don kum kita be mat be pimla ban yo ban kren ban I ngakar pare pi se bahawat wadam sewe namar kani ke ek bangin la ban ndeta mangi wat ki veru ki candidates leni ki MLAs ru ki shenjing ye kani tengah kerpa de pi wat bat kum kita ke ek ki barit tanang bentai phone calls tanang benta bam yo bani kendu leni tanang benta bi im kuma ban pe je pi de lada pi bat kum kita ngan ong pi hangne slab te im do chu weru candidate ban not ban ni contest ye ke election namar hangi kum ki candidate leni kum brew ni don bi kita ki judula tengah kerpa de pi pe ya ke ek kam be mai ila le na benta chong pi ban hagni ke bandang wan ru mentai la long kumi minister sibon ke ek bandang la ban le shu ila yo ke experience jung sar brol ngan ong pi I kalong ke bangaru ting really admire ya ke jing note jing shlor jong I kren ke officer ong le kumta ke command I don ya ke commanding voice te ngam don bang kren hagni gesni te haswa bangan shong na ai kuble pi baro ki prolog ki baydon hagni gesni khamtam ke jing wan jong pi banis nok tilang but ke party UDP ing escape how news name arajar arpulai ke party UDP kan lead ya ke government but langba ke jing lead jong ke government ke UDP ya ke government ing escape sibon ki jing kelang ni la ban wanra te ya kata ngi shenia hag leadership jong isar medba kuble sibon sar